Yes, dear, Kafa, I'm with now swatch. No, me pasa your family did it. Okay, Me pasa don't me share mo program amu say Emilia Baby I friend of Paulina. Mo kind of want something in nine. Me pachoy. Me slow baby. Me papa say Jumano. Obe twas here e dia manye. Me pacho hold on why? Hold on. You. Okay. Enti 03224 98035 03224 98035 and 0243 114497. And come on, your boy say all day. Now, person so do a drink sheba. Ubetimi Eddie Abba. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Ujinaso 0243 114497 03224 98035. Also ubetimi afreye na odi wadwen kire Eddie Abba. Na wabeche adwen afa enen koma ye boy Reverend asofo imams omo role to play in managing a church member or friend yame. Do they have a role to play? Sure. Say many political leader bia o me church but me will be o madam fo. Okay. Minti me boni di we fidie so na ebrebi na otwe na na ebeto ne so aba de meni ni hia wo ne mpesu aso ye didi nkoma ye hye ni nkura ya na ye bompa ye ma no na wo ye sofo na se wo nipa sa wo wasafu ma I think say asafu ni nyina me fa san kan nura ye ko chechi enura say asore ye bompa ye anope me ne me wife ye devotion ye bompa ma Ghana ye bompa ma politicians ni ade nti me gidi se nkanura wo se nipa ni bi wo church a wa fe na begina ni mu said ye ya na ye mane koye exams a ye mom okay na asafuni nyina bompa ye e de amasa nipa no Reverend Pacho asafuni nyina bompa ye hold on na obi abaso. Hello, good afternoon. Good afternoon. You me Pacho di baby a okasefi The family degree because every touch number 1. yo Pacho yeti o Hey, you are about we there ya. And there ya papa. and yeah Hey mama ye you. O je wa no ni sibiri. Kafra. Oh. Oti an there ya ehia se ya mo kana oba no betimi akontri ni kuro. Okay. Yeah, that's papa why? You 0243114497 and 03224 Reverend Pacho Twaso. Aunty Binti said ye man kwada na omu ko choje HS ni ade na ye from e bompa no sa no se ye ma wo because we yes sir e mani hu so wo chitafo okay e mani nya spiritual backbone no okay afa we yes sir ma no so a e ma oti ase se apart from ne yene ne ma a omu ya busua no osa wa another family de to su bi onso wo sofu na se nipa no wasafu mo no osa wo kaise se nipa na Nyankopon de na bedua wasafu mo no ne offering bi ne tithe bi ne presence wasafu no ama asafu no pedigree bi ha nyinti no enka na wotwe no sofu nso benya a day with him or with her uni ne di nkomo wo do sato no so abompaye asre onyame enu na presidential aspirant no omo anenam nano mahama fellowship with the clergy nano baumia fellowship with the clergy omo nyina ye bibisa kama because omo nim sa ade no ai enameni ayi foni nyina ye pepe chese ye ntwe ne nguvela ansan ya fa ye ho udu birthday a na wa fa ho ite ne ma fa ho tete papa and then na bila krache te na 10 cedis se de bi
ene de wa ya de ama na bro so da bi wan che ni ska o che ni 10 cedis o che ni 10 cedis 10 cedis me ma so no ka meka ya mam good afternoon e o kwan show ko so kra e de ba ende the special edition of Akoma nsam jomedie e special because medikia ka cha mu say December boso me no why you December bia o your hene esan your hema na me because school din ye free Kumasi girls ye ya hema na esan ewo mi December etime hema no eye ohema double na enne eye mawoda enti ansa na enne ye di dwumedie no be hyaase no enwum bi edam akoma so na enne me ne Nyankopon di nkomo wieye na enwum na dam akoma so saa no ye di kan de no aprapra kwam ansa na ye di dwumedie no e di aba enti patcho se enwum na ye ready a me 2 brigade ye wa ha sisters on be boa me am ya to nwa on enye dem patcho ntu bi me kana me ka hwe ra me ka hwe wanim but na patcho de manwum ni nkoma me ansa